Panikad na ipagari ko. Taya ko. Serangan ang tak diterang na miya kwan mana diterang na miya binas. Panikad buat sih. Bata deman pamagro temagi dide. Salam rekasan pagari ko ada topat tidel pakat isu request ka ko pagari nga akuan. Inula mo tapo ni. Nangata na miya panika. Da topat tidel pak. Asmin dan sal. Namata himalao yang makagmosiran. Emang bumiate akuan. Da ako sa Facebook ay enok man naman bumiyang unday rapido na. Kaya pundakan man mataw si rapido na. Siya akan din laswe ko kara. Basta ki aman ako na pelaswan. Joke lang buha ki rapido baka pumamangin di ka man tindigangan na ngirong kap kopi usani kita tominin. Ansari pindaton lagi miya ada di tarang na namatang so kaya pa di arending ya namiya ko arending lagi dagi akuan miya ka dakdak lap pengsintalan sa si konserapi duna tanto na miya nguli kata pamakaw palo na miyamis nga din. Pala na tanong, paguno sangok man na bisisakan na eh. So langon-langon na di man tayo na Sandra Canoso, salam. Batanod mambagyan so mapmamanaw salam kalilintad na kapipiyagino. Wad na diya kan na kapudisi ko langon-langon o bangsa ko pagariakan bubayakan bulayo ka kan sagihan kaya Facebook sagihan kaya kapaglaybangan na makabagay ka ng mga po na ino ka na bunus yan. Apiaso ka kan ano man yan. Gaya na request tayo pagariakan na nakuan. Sa ino. Dato pati dalapak. Naino ka mapasad request yan na eh. Natiruan ni uba na pelaswe si Sarimano kalaso ako diritsu. Pakalala ng tanganod no kakuan. Pagpus na ng sigupan sa Cotabato to. Si Ibrahim Marugong Marugong Dato Ali Panganting Hamsa Motalib shout out terkano sa langon no pagariakan atap na pagariakan na iya suwaid gi imamuso bilang atawa honor pangatete anak na gina na apiagi bu kasadan yan na dira otani rapido na ino tapo masaan yang pegarangan ng akuan igagedung tols yan aba painan mapasadang ng alay baka nage sayno dero anyo wanda ka na pemetadi sa
katangan ako pagariya kan. Gariya ka lupindu upama ka batalin apya dimbel sana pagilutan tanian. Miyama masakurong bud. Alikan panakal. Waya ke insyaallah. Saan siya katusan na nun? Di na kan. Arimaw batalo. Namatang arimaw. Giiso mga kuan. Piyakan laka kuan. Pangang sa opelo. Waya ke pindariday. Ari kulay pindariday agwa po mata ide. Ay pagka sentimentalo na pikiryan. Ay mala na sa mga raga o sa mga bituan. Ay de, sana ulo. Minasara ko dun sigupan ni Rapido. Dun sa Cotabato to. Gibo ko niya ditara ka na inapiakalak. Nida miya nagay Rapido na pamangibambal sa mga tuway ta 20. Miya binasa kaya ganun ikaw niyan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pangin na si ikwal lagi ng kun mapmamanaw salam kalilintad na kapipiyagi naman na batalod na rin mambagian. So kapiyaw maanaw salam. Sagyang kaya dunia na sampay ko na isa alungan amaw rin. Sagi kon mambu mga idida apung gudala na samara na usong na ay daw siya ka na idipli lang na gudi kukurmat sagi ang kuto pagarya ka na da sa lakaw kisay no pamilya ka sulug. Sabab sa request pantom niya na ko kalupindu sa panada bagulong nga rumampat tadat tulang bidagidung o pamakubat tali na apya din bersa na pagilutan tanian. Na tetangka ini ubad na sa sudisuk kanakang kubesigda mangulang busa panadak kanakang kubesigda. Ka udah akan na mapikira ubaling paso sabuta na uba pagkagaw ni sudikang giginawa isang ngadaranaw. Maudapin dari day na maragaragan din na iba niyo mapangadapa ay dedo na sayma. So kanakang kubus sigda mangulang busara no. Hay nayap man na benara inaw pagari ko ada topat ti dalapak. Na da akong dua-dua ka ubap man na makay barat sa ubap pagkagaw ni so kay isa-isa ubang sako pata pengampungan orang na ubami panaragi po na kotang ramariataw ni wakan akan ako besigda diya ng bulutua bali di sapungan na ay na tanto na marganasa ginanisa pada ako kan dua-dua na ako kan derain sa kati so kanakang kubesigd na baniud tetangkay sa sudi. Suti ko mga pababayo ka, bago ni kumuna pamumulos suduga kababagong bariyan na usay man tuwa inabapayuda kuragi. Na sila law pipirin na nasuka na kang kubusig. Nakati, so pagarin nyo, nabanutat ang guys sa sudi. Dato pati dala paksawasalam.
Miurapan. Dia pa kad rapi dua mai. Dia nak bunuh saya matag. So nakakadin sa milupa-lupa. Ino amiat ni narumar nakakulin na. Kukugar kan. Biasa na nakadisukat pa. Sada Burasa ireng no alae no mengadiyo maarif pambegang kakote dege omonara amani supata kaadara unana ingarana isi makam buatan ayama ananian apinje itabi berwa kakesipan kaadara umani beburu na terkenar soda lagi peporo mamu diungi ayama ananian ipelila kapemaku sadaka pamalila ngainayo ngaruhu matande besaran begini lagu bilang pangadapan sabuna kanana upamana nanasa wow saya imantong napala abi mamuau diwangi pangkata nama poro oh manami kelang kapal namu daya utemana tamane kadara pepengo awan nabi pepengoran de kosome dan tiga ede para madade mayaga pekegidang bidang pangada pasai semana uman maka irege ngasade gutorong topan mana pepengoran de petende sino nawang kosade gedabi mombo uman maka irege kabesaran amada apa kegidang bidang pangada pasabona kae saudara ora isi kang kodara gendinga dia te moda udah dupe dong ko dunia akap kebember yang kosome ndige ingedo lagi ada penmidar ada pampagadina di buyana ko kulala gay antanganio ada to kurano musoang kono be amile dembe imanto upake negenio manude nako pesoda ingarano kasundunga kapangade bebe narke aso beto gena gusto mangaka paara edu kakagi ma pang apa ayah gai noa komiai pesuau demi segi puau nako ingarano kasundau edu kapanga edimbe ben nako ngaranu au dengku nawa ke aso kapara kuso kambeya beya pangade ingata ke deu bapa ge yo nga iko de ko make do ka uba berarang iris de go Filipina sia ya kanu de na ati ge papa nang beya na ta ge ya ka be de ngana ingaranu de apa ya ge na keni ibu orang oh di nasi lawatan kempan sunabi rasulullah orang watan na iringan sodde biatan
ni anak kaki mapa pahayaga ayama anada dagi ayaminya karo pasang kaya di magunama tanan parate aya kaki benar edenaka sumasona pitano puri ana biya sudene toronian demo untun tano kudang wa adeni akabuti benar mampu demo untun tano kudang wa adenian sokeni torunian ini pakati wana gudang wano bendagen ini pamakalang sodang watatanungan bedi benar mampu kagi mapapayang more puria nabiya alukan isini nakini torunanian nabiya rasoloda ayama anania nasokene toronean aya otowatande aya impitanian iya nasosoko dedi kanalane puno paapi yang atataka anado kadede iya mogokang ruau de ana aya ini kapu kau karudian tu tau rogna au inau au manga dito aya ini pagkahano raga truro paropan bede benar mabu ina manga dito na so ini buru dia na pakai negeni o dengka anon na kapamana kaderakan de ya gesare nare no ka ayama anani ani inumi apangada dalagi kadu pidu mangula musarano kadi mapapaya gami roket sa tangana pagerea kana ya ikirat tanto betul tapi pengade paona pagerea kena di komi dua na di komi tetariber obami pagi nalang eno desisai no agi na sotinga pamilia kasulu ada topat tidak dapat bumi akan bela kaki mi dalam do bisa kuau pageng riai eko au komia bunga rina au kimang udah kalu pindo au kaki mi dalam apa menaga ni anaso aku dekat pintu dapat makin kenu kamado akasikana adona nakapau masak apa pengada paku sai itu akan didia inu waki dalam berpageria kena iya ikira tahu betul nak pendepetaraun ditami beginalah ditami dua so bedai yang ku taparangan ni yang ku turuban ubemi pagi dalang ubemi dua nak dia di ku kerau ditami derai nong kakak dia panamako bisa ku berbaya kena betul gede sai maka kaki yo bi lembe benda pepenak saka papan tagana kaki yo di tak kerau tanda dan dodok tak koso minen tiga ingat pamit onan norayo mabinen tay sarana wi unuro besanian na pandiri gambudawan no makila sa iranon so mga pangkatalian so kini puro diyan iya tangan niyo ukirari kakampamay di ikapagay dili ko tanguan lulutakan namin lembe iman to sa kapapantagan na ika kagiyo katawang ko apalaya didendigan palaya tatanggung na kekaderan iben to geso niaka yang berleng berai nagio tu ibu benar suasana lalaku oh wana adiku masa radiko ular kayan na tening ko sodoko dini yona bepemadi maparo manga de to ora na oa usa iman toa ina ayada dak enuna bengani ko arena usana amadi wana ku dikagi gina wa iya ditaro to bioro soka isa ubasa kagi dada kena gi ina pang
pangano na para buri na rino sa pagriakan na gira pagdaran bentugan sa ino ada to pati dada pakakagia pantu ni anake kado pintu sa pendeka ude ke mapeke pamu dasarano so ande ngaka pedu tasa pada sa irano so muta katunganaya mare geregina iyo baniyo mapa managati kunde rapi dusu rapi dua tomate dia ni bebenar kagi mia adili ka besaran lalaga mitundu so ungangan korna mana kadera para madali maya gagi dua rangka manis satu kegilang gumila pangada pensasa mano paki negani yoman ayaki adalah guna kaki ya pagi derni impitano lalaku kusau bina tiga igeda uman maka iri ginda tegolo so binani warna di tenong ka ayami kilala undagu peruku samar sapi udah teman na sindir so panag ya nong misinaru adongan di sada kuda bisindau na ako pamana tomate karapiyo uba kapapa menaga kataya bidan pageri akan na iya sari mano aoray ayaki aba benar pampamakin degang ka akiya sosowe yang ka iya na daw karano na tomate karapiyo uba sari mano usai mano wadinya mandi maparua di gadis susupat sa kata sakay supasukan upindi saya begini mau karam oh pagri ko na ya akan ka inuwa imare gena inung katatano di ka umanila lagakan daaba ko sini gila ungang na peselegala laga peselin jawi kana rapido lagi si rapido na umandenda makilang arum beulada niya kasasayanan niya na pagri kena iso peteru bebasa adongan na ino pagri ko ayo ka ya pei ken angko ay nau pagari ku au na ya ana laga kenun Urano na nasumug gawe pakabuao buo wow dende na ide do pagere ko ina unasa ino ka ayaki abe benarana umiso waswa takwa ya maana ni anak pendito ila anagena bedabi ya kaburu debi uru dasanda waso pado pindusa peneda ati di kakatawa nasari mano ka oray ino akong Peter wambi bilang ata o kako maidang bener di daka darada betua kiapa makalam berum beula denaka kagi mini kala tak uman di pegida pelagi sup ku minta ku sup kepemon ayaman degi iya nakagi sirapi guna upama ku biru buga kenaba pembiru buga biasa laba idin beula dania ina usari mana kapuru kana pia kana paguang kasalala bebuka saungang kadiga sangkedayo anak iya susuga yang kasihan daw karano saling mano ka oray do pamigyer nasong Arag na di kaki sasayani sotak sing ko kalasan Pwede na ka pipi o seya puro angirong Aniyan na pagriyahan na ika Kasasayanan niya sotak sisa kalasa maludong katatarmiya puro amusingiya Pagriyahan na isa ka adong niya di dakararano na niya Kapatibangan niya kado pindu sa penedena ino pagere ko kapakao na andena rumbe ulan kasa kapeti-peti kamu na utato kamu ngangal sabenarang gerenta atang keda pagere ko na ikabilawan de lalaga kakola alagena ika besekirani se kado pindu sa pened ina pagere ko kakena alage kena biya pembatu mana ina pagere ko ino wapitero ko wabiya Betoman, ina upagere kuasare mano kakurai yang betul mana berbiakan itu pasangan bisa pore Indonesia. Kamu makari bang kado pintu sapeden, kamu betul
makarimba kana ka usibida api yang ka ikana begararan ngaka ya susu yang ka asihan dadau karanun berdekagi ya seka adini yang keingatan apakah ukuna adini kana kangku bersegeda duna amai kagie kenau dia kena kaguti orang bau ladena kana laswa nangkan nasaka ko dikabu kawai ya susu gaya ka asari manoka oraina desadi ni dadau kata ya pemenang pakai negini maka kaki sa imanto de masau tanda ini kata puadi dan kalau pindu ina umang ada toka ayam masa tanda ayau tu tanda beberina rinawani kalau pindu sapana pagari akan ayah dan dekan dama de lagi datu saya no kaki ya me dang beka usa imantoa ina beni utaripa ba akan pentia yusi mang udah sari mano amai katayu dengko se mang udah sari mano kato mate karapido anak pupungi anak karamedin magayuni mga pupupungka ina opagere ko kasako isagawi ya ini pageno kenapa ya kena da pupungi yang kaki ada asabele umanian tembak kasih ibu peke tata kamang di mendemi aku katete negeni anado pagere iye kan na kaya buau peke subat sulang wa anu tarepas langwa anu kaaba ina umangai de tonna ina usari manuka ubaka ungkaragi usa imantua ikasubu suka pegila takap penembega kuku manga ungang naka ina upagariko usa imantua ina digap mangkeragi na inusari manuka kalalaya mana kenarumbu ulada naka pederu pederu de mabu basa gawe ina mabu basa adongan ayaki alala gunda pagu makasala gambu kasa umangan nagu kapupan lanang ki ado pindu sa pendeda magudang usarano mau sagiana ine hilang aku osaino kundena masa berapa mili ya belua osa imam toa benio tataka peni baadem penanam bemi pepengan deganana pagaria kena kagi maka tu kau karsin sidio buak kalalam anda na upagari ko kemang dasare manoka udi katawi tawa udi ku pikir kai pegepedi kenapa geria kena ena bau masih rubah kena tipu deku saung busa pageria kena ayaki abe benar kaki pagari ko apa pemikir kena pergi suwa takut dalam peti aku bedapuru amu sengian au na ubaye ire nateng wow aisa nasi kadupin dua wapuki balam nompan oh ayaki akarina ina umanga dito nasa ko isagwi ina gua kami pagno apagari akan anana bigito ano wino wando mi aka anta ando mi pentepat ka ina umanga dito sa ide lemaka asanda pagari akan na ika ayani yang dia de kia tumang kedia kata pagari ko na inusari mano usa iman tawa ina ubang kama pipikira makakaranda makasumang udah kado pindu ina upagari ko usa iman tua ina pangunut tasudaya gigi daru dari mabika anak kakak masa iya kapepenga sesesenu atau masa sesia ina usari mano ika kewana kedi ubasi kado pindu inu wanda dagakan seia kore limbang bebadawa genaga ko sedepangku sembangan kadia di kewana kaku kude enak kesau begeru sangga kata ina usari mano kagia nane lalaku kagi
ya bida bida lagi kado binduna ayya tanaka inau pagari kualung apa kasirang manguda pedumutan kepemenagan yang si kado pilu sapener manguda busarana udah tola bida bido biar namu tua berdiri sapengando bisa tangan ka ada sari dingi danau kagi ya milen nembadi tapi dua kosong menen tiga ingat kagi ya miya adili kabesaran lawan tiga kempe mana yang mengada tokurano mau dapin dari day iyan tangan yung nagsapan dapat iyo kadang rapi du mau dah sari mano kuwa iyan tangan naka sapan dapat kau tiga kempang asara mini deruna ide duna sang ino na rako demara rako ma ide duna do guna dadakan dada medege separi sesa betul pamilya kalia kata ya dan besira musuh kapangan na betul gani masaba nakagi yamidan kagi yenda to manong ila lagi kado pindu kuma udah mangirem masena hingga kena inan tangu rako mengposiran dena tangu apor nama nado bila lembe mantu apala ayaku pangiluir sawar tu pisibuk Nain wow mga dito ka ibu de manto na umapa menaga kena manguda sari mano ka ada penalang guna ibu udah kana ina upa gere guna pakana tani ka ayah ikini oke manguda sari mano ka anak dan na ya pipi kerang na penguda udah dina anak ikini oke manguda sari mano ini yang mapagi dengan mi pangi isi anak yang dendeng iyan na ayam anani ano anda pekepita ya ina na ibanis dia pagiriku dikira pagi darna ino sida to naji tadi ya bida medegi lalaga kumpulan lagu pakai dengan dioman tiga kena ina tangurang ku mengkosekano tanggung waduh tu tak kena bila tembe iman to saara kata sebuka adilah eternita ayaki alalaku saadungan iman to tuan pun dari berkuat to saraga ikan akan sama ngoda bila tembe iman to na pedun subituana tanah kano dedo tanah kano tonga anaya au umang muda kegidong Indo au na kagi midang roi pananaya nak au ya ugin dia ngano na ieno Orita ngadida sungguh dai gisado lamar akai anu bedel ana baktir kan sana ilang-ulang wana pagariku bani utang apay bagi na bani sembeg kisari manok ka giiso rin akan nakikuan sa ino sala kaud na may kasembeg mo si sari manok at pero ani ubuan da kang palaswe mata na biang kapiran yang kami yang labi siola na dia ni tatapi anak sari mano kaina lagi dia banian si wasukati pa ande buda pelamping napakalamping ko din uba simbag na ayat na simbag na sari mano na sudi akan ka simbag kau pun ako makasimbag na aya minus na opa makakambuksing na kan uba mataglak daon sigad na kawit sa di tan pemangatan anak sari manok na kay mga juk-juk boy ya kabag na rin di kata si sari manok amaya ko nat bani mampiter bata di pamersyonal iwan di balatan yang isaliantin agito langon-langon no loks pagariakan mga babayakan yan rina-rina ako na sa pagariakan no to amyag request Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itano budi sa Romanan.